Mayambu Kurumzari Impact Talk to Manipur da Reena Thingujam na Mayambu Taram Nokchari. Ngasi aikogi studio da lengsin duna lebiribasi aikogi atai kana shunate aikogi iramdamgi indigenous martial art asibu malim gi thakta world da international gi level da pukhalakpada achauba thodang lobiriba aikogi oja Hauzikna World Thang Federation ki President Oibiriba Oja Huidrom Prem Kumar ga unajabagi tanja dulogzage Ojabu Impact TV ki maiketegi taram nokchari Ojagi mafamda ahanbo oina hangjaning liba wahangasi akogi Ojagi ming leifam angtang hapitang sak angtang takbiyo aigi mingsi Huidrom Prem Kumar aduga aigi leifam si yumnam Huidrom akogi Imphal tigna kilometer taraga taruk tratret haidar kan leiba meng phan yodringaida leiba adugumba khunduda kini Ozada akoina makhata na hangjaning liba si yumnam Huidrom da akogi Thang tagi academy ama layena tajai ko za ado oja hogi chauraba thodang yaubibra adu academy to link hapma tamda kamai tawi yumnam Huidrom da hoju ji ran tawrisi huyalang lon Thang ta association Manipur haidana akogi Manipur gi state sigi manung da leiba akogi state association mayam sina pula punjal kan da leiba state mayam si association punjal kan da leiba yumnam Huidrom da leiba Thang ta association haziki mafam seisa kano taw baneba aduga na akogi adu mag lingkat piramadi aigi laikidraba sintak puren Kumar sanahan naidana magna lingkat piramani ma kogi 1988 ta laikidre mag laikidraba matung degi di hangna president oina pair kanda haiba organization dugi ran tor kanda yuna Huidrom da natana kogi Manipur ki mafam kya da Bharat ki mafam kya da sum chandokpa aduna ran tawbani Ado Ojagi se handak ta su ikui dana Thang ta se akogi 3rd International Thang ta Championship South Korea gi shiolda pangthoki bada su participate tawre akogi iramdam sidagi akogi kaino sanaroi kaya ma puraga Ojana participate tawrui hairi adugi duna sanaroi kaya chatpano South kaino habado habitang samlapa haibi South Korea da leiba World Martial Arts Union haiba makalai akhoi ki prithvi leibang mayam amana aduda member oiba azai isasu akhoi ki World Martial Arts Union hai chi member na haiba aduda akhoi ki sahi khudingi akhoi ki South Korea da leiriba akhoi ki office leiriba wumau chi ki sida akhoi na meeting pangthokanda sahi ki tawgadaba akhoi ki organization se heglepa aduna handaki sahi sidasu akhoi ki hairiba World Martial Arts Union sina prithvi oiba World Martial Arts Festival ma pangthokadoini adu World Martial Arts Festival sta kari hairige bu leibak ki masa gi indigenous game martial arts singa se la kan da prithvi contest sam tawne prithvi contest deida ai khoi gi stage contest sam tawba stage contest ta tawri badu na festival kawai aduga makhoi na mo ai khoi gi Thang ta gumba ate martial arts da akhoi da moi gi fil pire sanabam pire aduga moi gi adugi changa da equipment loin maximum na thorang torakanda ai khoi gi championship semen pangthohan ba ai khoi gi leiba chaba pun ma free atani akhoi gi chumna India natraga leibak ki lai bido adin masa gi PR wer kanda oza hoina chatpi ba matam da su sarkar gi site gi financial support sarkar gi leite akhoi na lanai chapa gatani Manipur gi ai ga akhoi official lamaga aduga akhoi nupa macha nupim cha magana sanaba chale aduga Jammu Kashmir digi amdi Punjab dagi mi khara maga akhoi na India gi level da khali United Dom da leidi bo helang nan Thang ta association ko basidi Bharat ki oi body ama leidi Thang ta Federation of India ko ba ma adugi federation du so aina linkachabani adugi khoi unit tu na amuk prithvi gi oiba World Martial Arts tu da akhoi gi na World Thang ta federation na sa haigi bido adugi amuk subsection wer kanda adumai tawduna Bharat ki sanaroi sing se haiba khoi chungju da pangthok da participate tawbani ado aza participate pudi tawrure ado mafam daidida khoi habadi competition neba tawri bado adaidida khoi gi mai habadi khoi ma iramdam sigi khoi gi sanaroi singsina managa lorakpa title lorakpa kadi leibra handaki 3rd international championship ta hoji mamang da khoi gi sahi ahum mari khoi na umau state member work patagi adum khoi gi international championship sa adum pangthok na moina chance pi dana leibak ki khoi gi sandok se gi leibak mayam su participate tawre khoi Thang ta tu da India gi hai sanaroi chali bising se masi ekoina
mafam do thung matong dang sai festival ai ngai sai ma haije gi do hai ri festival li contest tu da khoi ki ngai ai ani thui haije gi do contest ti da stage contest ti da ai khoi je thar muk tare ai khoi ki india gi thang ta jna prithvi gi oina ni ko khoi ki third tare third tu gi moi gi mana ga sam chawe moi hun na sana ba ne du paisa oina pi ri moi je sam chawi paisa adigi matung da amuk akhoi na moi na numit khara akhoi matam amuk pi re hai de moi na sembi ram ba du da akhoi na sai prithvi gi leibak sing da akhoi na sai baton tau gi sing do ma khoi tor kan da akhoi na akhoi gi championship akhoi gi third international thang da championship se banner moi na sembi ram do ni certificate sembi ram do whole thing moi loi to gi do ni adu tor kan da akhoi angang se adu da su amuk Manipur dagi saliba angang nupi misam ngan pam sam ga gold phange aduga saw akoi nandagi akoi gi Jammu Kashmir dagi satpan nupi masama gold phangi nupi masama na silver nupi masama na muk bronze phange adumai tawdana India na akoi gi prithvi gi oiba kan akoi gi championship tu da thar muk ta ngasai gi amuk su festival tu thar ta ba adu paisa gi keno aten prize am chawi handaki akoi na muk chinba akoi na thangta gi competition na chinwa ji akoi gi risk ni na akoi paisa pi bangam di somna certificate medal ate te khata pi ba ado ojana ji Jammu and Kashmir na panbi ki ko Jammu Kashmir se thangta gi lamda yam chawkhat le अखोगी इंडिजिनियस मार्शल आर्ट ओइजरगसु अखोई मणिपुर दा कनो हौजगिबा तारगसु जम्मू कश्मीर दा सिगी इन्फ्लुएंस याम फजन लैरे ओजा अखोगी मेडल फंगबगी पावपोक ता मयाम यावे को थांगता दा अदा अखोगी मणिपुर का कमाइना तौरगा जम्मू कश्मीर का हाइदी येंगनबा मतमदा मीगिने याम चौखत खरे अमरोमदा अदुदुगा अखोगी सिना खतंग सोथरप हाबदी सपोर्ट से सरकार गिदगी फंगदबगिरा कमाइन तौबगिनो मोइगिदना कमाइन तौरिबा जानो मेडल याम फंगबगी पावसे ताइ बोजा सुमाइ ताइ जिमा हाइजगे लिसिंग मा समापन मरिफु तरा तरुक तगी हाइदि मौदा तरुक तगी जम्मू कश्मीर से अखोइना यूनिट अमा छंदोक चबनी अदगी हेक छंदोक पदगी कमाइ तौगेबु मुस्लिम सी अखोइगी नुपी न मपान थोंना छानबसे thang ta na mahale moi rom da ni ko hai ji adang sai gi akhoi di phimu ji seli do moi gi lining da ju phimu si moi am pam je ba adumaga adagi nupi macha jing si school na sum tam ko dagi akhoi gi international championship si mathang mathang lak pada sai moi ju mi yam la abani na khoi training jam phajana khoi ji chat chat na pira amni na yam phang pa di moi gi sarkar da yam surprise ma pire sarkar na surprise pi ke no bu nupi macha jing sina khoi gi sugum ba thang ta ko phuna basdi da na sai goal ga phangla basdi sarkar phanga da rau bai da moi sarkar adagi di moi gi state sport council nam le ba adina recognition thwe da bi thok ne akhoi gi sigi khupi na thang ta da khoi gi ni hai ba moi gi recognition na with money recognition ita bithok hiba recognition bithok ji dang sagi school da college da village level da thang ta ji web bi ta lagu ne nga sai nupi mcha yu sana ba yai hai di nupi mcha hek ta ang ko phang lak re adu mai lak pa juna nga sai gi sarkar na piri ba sana bam moi ka se carpet ka thar ga pi ni kaino akoi si di ai gi nga sai hai bi gi na dong le training center ga si di chomna sang a chou bam khak sa jabani kaim tai khoi tong ngam di adu ga lekai da manipur gi lekai da leinari अखोगी ट्रेनिंग सेंटर मैम लेदिसु ngasai sangoi da lukoi da sarkar na yam samna hairabada sarkar na yeng changba wat le ha chang de wat panataba chang de aduna ai khoi gi manipur gi mepum khadi mak thang ta sima gi harena sol ni tawbudu ngasai ai khoi da infrastructure leite aduga ai khoi training ma hai si thang ma natraga chai am bare ta pangtong to ya pade maduta physical skill tawdo myam singa se ai khoi na ngasai gi hai wat pani khangde di sarkar ni khade du wale ai khoi na hai wat pi bu ra su mai to na Jammu Kashmir ngasai tak pi do Jammu Kashmir na hengkat pa mali se hengkat pati na te tawbudu ngasai gi web amaka sarkar na mi gi gold phangwa incentive award da lupa lising kudra ni pupi khala akoi se di gold phangwa da lupa lising khoi tare ke ni pang ga pirim ni wari bo ba mi ni kudra ni pupi sang ra ni adi di sa ki henjal lakpa adegi government gi job se ai khoi gi sadi ki job se adegi marak thna khoi gi manipur da di thangta da medal lawrak pa haib se oza thoina sak khangna de khang de oza yam chum bo pham ni ko akhoi gi indigenous martial art oizaba taraga su akhoi gi praja singshina su sarkar na su support se chinda budi panghai hairaga su thabak oina tawba se yamna watle ado Jammu Kashmir gi dadi oza medal ga lawra adi sarkar gi thabak am hekta sina sele hai sikadai phaw chum ba jano ta seng badi mi khudi mak pi badi nate akhoi gi
मीदुगी मागी मतिक मगुन तौरइब मागी क्वालिफिकेशन अते अते सु बेस तौनब हाक्तनी अदुगा तौरकांदा ngसागी मखोइना थबक अमा कौरप मतमदा अखोइगी थांगता सिगिसु मागी मफम अमा कलग थबीब जम्मू कश्मीरना अद अखोइगिना पुलिस कांस्टेबल लौबदा अखोइगी सर्टिफिकेट से याहुन बिओइबु मनिपुर गवर्नमेंट मना ताबीदब याजु यादब मीगिना ngसागी हाई पोस्ट डॉक्टर की खलक मतमदा अखोइगी साथ डॉक्टर याम याउरे जम्मू कश्मीर एंगो अदुगुमदे याव यारमिना अखोइ थांगता द अंगांग जी जंगलगुनि अखोइगिना थांगता सानजरि मपुनसिगी सानरिबा अंगांग दि सर्टिफिकेट नेशनल इंटरनेशनल फंगिबा अंगांग दो ngसागी अखोइगी सिगी पुलिस कांस्टेबल द सनबा यादे अदुना मसि खक्ति आइसु कपनिंग याव नुवाइता बाइतारे याम नुवाइता फावे सिनि खेनबा जे स्वाइद सुम लेले याम कन गांगो के चुमे ओजाना हाइबिरिबो तो याम चुमे अदो अखोइगी लैरिबा हाबदि मरि लेनबा डिपार्टमेंट ना अथॉरिटी ना को मीटिंग अंगतंग चंगबिरगा थांगता जे सानरिबा से ओजा अदुकी मतिक हाबदि थाइनगी मतमददी ब्रिटिश की बोम फाउबदा अखोइगी थांगना का हाइनरिबनेबा मस्तेइसदा अखोइगी इसा से फिट ओइदबा यादे अदगी फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल शार्पनेस याम दरकार ओइबा ओजा आ इसा फरे खतंगना यादेबा मेंटल शार्पनेस याम दरकार ओइबा अदो सिगुम मैम से यंगबिरगा सरकारना सु मतुंग तारकपदा लौखत याबा थबक लौखत बिरगदी याम फगनी अदुदुगा ओजा अखोइगी हौजिक अखोइगी ओलंपिक की हाबदी ओजाना हौजिक अखोइना अखोइगी थांगता गी लमसे स्टेज अखोइगी ओलंपिक की लेवल दा कदाइ फबा पुखतनबगी आशा पांदमगुमदी थंबिबा लेबगे अखोइना लिसिंग अमगा समापन मौद्रागन नि मौद्रा मापन की फेब्रुआरी दा अखोइसदा पांथोखिबा नेशनल गेम्स है असेदा अखोइ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दा अखोइन अप्रोच तोइ थांगता कोबसे अखोइगी सिदा गेम डेमो पिगे हाबिदि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन याबिदना पिगरे दुइ मतुंगदा खरा लेरकांदा अखोइ थांगता से थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया एलोंग विथ थांगता से अखोइगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिकॉग्निशन पिरे अदुगा मखोइगी ओलंपिक मनुंगदा कइगुम खरा करबर लेना हाइतारे अदुमाइना तोरगा अखोइ थांगदा फेडरेशन अते फेडरेशन मयाम अमा मसाई यामना अखोइगी रिकॉग्निशन दे पिथोक पिरगा अखोइगी फुल प्लेजेट अखोइगी कानबदि पिददना नमजल थमी हाइतारे अदुमा लेखरे अदुगा हौजिक पृथ्वीसदा लेरिबा मार्शल आर्ट्स मयाम सिंगसे अखोइना थांग पाइरगा नत्रगा पाइदना अखोइगी लेबांगागले इमा लेबा कले इन हाइबगुमना मालेम द लेरिबा मार्शल आर्ट्स मैम सु ममा लेबा की कलकपदा मोइगी आर्टुना नियन वारी लिरि मिदना अखोइजु खोंजोंगी वारी लिरि मोइजु दमाइ लिनरी समानै नुंसिबिदो अदुन मार्शल आर्ट्स मतममदा इ थोक्तना हाननब होनरमनिदना हौजिक्ति स्पोर्ट्स वर्ल्ड अमदा पुनरे ताइकोंडो की कुंफू की कराटे की हेक लेरिबा मैम सिंग सिलाय लाकसिदा अखोइ थांगता सु इंटरनेशनल ओलंपिक ति याउदबा तारबदी अखोइगी पोसे भेलू लेरोइ दौरे हाबसे अखोइना खंजरकांदा अइके चमिनरीबा ग्रुप मैम सिंग सिके तोरकांदा तक्सलकना इंडियन ओलंपिक की ऑलरेडी रिकॉग्नाइज तौर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ना इंडिया की स्कूल सिंग थांग तंबा यानगरे अदुमा अदु सही गुदिंगी अखोइगी कंपटीशन तौदना तौरी अदु यूनिवर्सिटी की मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कैलेंडर द थांग तासे हजिक यावरे कोइन तक्सन जबदगी अदु इंटर यूनिवर्सिटी तौना होनाबद खितंग सोली नदगी हजिक भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना थांग तासे रिकॉग्निशन पीदब तारबदी अखोइना ngसाइ पामजरिबा फाइनेंशियल अदगिदी मागी हेक लाइदिबा क्वालिटी मैम सिंग से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दी रिकॉग्निशन जे पीरा बनेबा अदुगा खोगी यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर पीद्री बनेबा अनि सुई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आइबि इंडिया गवर्नमेंट मखा लेबिनिदना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना रिकॉग्नाइज पीदबदी सोनाकन की पीरसु यादे अदुना सिगी दमकता अखोइना सांगबा सहिली सांग से रिकॉग्नाइज पीनना बाइना कोइतान तानरपदा ngasi सही 30 मुकी अखोइगी लेहिदबा फिल्म की अखोइगी कनोगा अखोइगी एक्टर ओरंबा सुनिंदा तगी मपा सुनि अखोइगी करिबा हजूजी सुनिंदा अदुगी मपादो अदुदुना माना स्पोर्ट्स मिनिस्टर पायंगन रिकॉग्नाइज तौदुगी प्रोसेस लोयर कांदा अखोइ तौदुगी थोका मा सिदोखिबने सिदोखिब लाइबक थिबा थांगताइ लाइबक थि अदगी मथांग स्पोर्ट्स मिनिस्टर सिंग लांगना अखोइना अप्रोच तौरकान मथांग लाइ अदगी दिंगम सुम लेबिसना ngसाigi hojibungamdri adubu haugiba akoigi congress government gi matamda akoigi honorable akoigi haugiba sari bobi mana tongan ba akoigi silakpa sports minister da akoi thangta se recognize tau he iram yang na tau haibisidi tawide na sasalu ha isa chalo tau haibisi kem kan ada ta lai noin dio myam ere ni ta lai duni sikana di haina dum congress government ulan thokai हजी बीजेपी सरकार अमले अद ऑनरेबल मिनिस्टर हजी जिकी ऑनरेबल सार कोई बिरेंदा एकोई सा उनर कांदा
सुमाइन मामांगी पास की वारी से लीर मतुंग सी तवी अदुना सार नाम चलगा थांग तासे अखोइगिनी रिकॉग्नाइज तौनना बिदमक्तंग चक्पी वन हाइबसिदा सी ओइनदी इरे हौजिकी अनौब मिनिस्टर राठौर आइना अखोइगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर इरे इरकांदा आइना सिओलदे हलकपदा ची इंगोन पीरेबा नोइना पीरु रोन आइना हाइना अदु नतेबा गवर्नमेंट प्रोसेस ओइना आइना पीरका पीबदुदी ngasai mi yogi thabaki dong de dio unabado adudi to bino haibneba hairiba potse aingon da pibe muhuta akoin pijeriyo file ko na sir na mi ma thabiyo natraga sir sapiyo file lo thibiru soba why not ate ate gi martial arts sing ate ate na hoji ji recognition pidna harau na sanaroi myam da harau na pongtok na sanaraga aikoi gi ni haijeri ba leibang al ko thang ta ni hairaga cm ira yaroi sir na ngasai sports minister thabigera natra kananom thabige natra sir sapigera अदुगो फाइल तोरगा मोगी मिनिस्टर दुगो फामिनर कांदा सीजे रिकॉग्नाइज तौद्रि कगिन होइफोगा सुक छांगाब जेना हाइबिउ अदु निमितु त सेकेंड द लोइरे हाइजबना अदु सी दुबदि इरे से दु ममन याम यामी अदु सी दुना हेक यारनी हाइबदि आइना खंजदे अदुना होजिक आइना हाइजरि से ताबिरगसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अमुक्तंग चटपिउ सिनेब चटपिउ नत्रकान स्पोर्ट्स मिनिस्टर थाबिउ अदुगो थांगताना रिकॉग्नाइज हाइबो हाइ तौता ऑनरेबल सीएम गी अचौब मंगलान दो थांगता गी गोल्ड मेडल से मणिपुर लौरक दो मैम दो मंगलाल सागर पद मतें पांगनी सिन ओजाना हाइबिरिबसे सरकार नसु हकचांग थवाई हकचांग यावना अमुक्तंग द होना बिरउ मखा ताबा ओजा होइना होना जगे हाइबा वाफम सिनेबा मसिगी वाफम से थमजरागा मतंग स्वाइदा अतेन ब्रेक अमतंग लौजगे मैम अमुकना तराम नोकचरी इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर की स्टूडियो द लेंगसिन दुना लेबिरबसी अखोगी वर्ल्ड थांगटा फेडरेशन की प्रेसिडेंट ओइबिरिबा हुइड्रोम प्रेम कुमार उनजरिबदुनी अखोई मखा चथर जरक पोइना ओजादा हंगलिबा वहंग असि अखोगी हंदकपुदी थर्ड इंटरनेशनल थांगटा चैंपियनशिप ता सरुक यारुरे मखा चथरक पोइना अतोपा करी चैंपियनशिप हदे इकुई कुइदना करमबा द सरुक यागदबा लेबगे ओजा अखोई हौजिक से थांगदा फेडरेशन ऑफ इंडिया ना इंगा हाइजेगिबता इंडिया पुंबगी बॉडी इमदो अदुदुना अखोई लाइबा जनवरी की तांग कुन के निपान दगी रोहतक की यूनिवर्सिटी दा अखोई कुनगा मरी रखसुबा नेशनल चैंपियनशिप पांथोना की सेम साबल लोइरे हारिबा नेशनल चैंपियनशिप से अखोई अदु पांथो कांदा मदुदगी खलक पसिंगसिना अखोई वर्ल्ड की अनिसु हान वर्ल्ड चैंपियनशिप से 2011 दा अखोई इंफाल दा पांथोखरे अद हौजी अखोई पैसा लेतबने अदगी सुम तौदना सेनाम चंगमनि हेवी अमाउंट चंगमनिना ngamdadana lerpase aigi secretary anida aigi world gi फेडरेशन सेक्रेटरी ने एशिया की फेडरेशन सेक्रेटरी ने आई मैं अनी सिथी रे हजिक दिल्ली अखोगी अनी वर्ल्ड चैंपियनशिप से विथिन द मार्च असवाइबौद नई तब गम्ब्रे यंगो अदो खितंग चोंद्रसु स्टेडियम वाइसलो अदुगा स्टेडियम वाइसु दिल्ली ददी अदुगी मतिक तांग हेवी अमाउंट से अदु हेक्तंग गमदबा हाइदना लेरे अदुना वर्ल्ड चैंपियनशिप से खोइ सोइदना 2018 दे तौगनी अदुगा मसा मसागी अखोगी स्टेट की तौजबा अदुना अमा ओइगरे हजिकी फेडरेशन की लेवल दन अदुमा लेगर कांदा अखोगी मतंगी 2018 दा मुसु अखोगी ngasai सिओल ने हाइजबदो अदुदा अखोइना मीटिंग चलुर कांदा अखोगी प्रोग्राम अमुंग लेपगा अखोई करम तारिखता अदुगुंबा 4th इंटरनेशनल चैंपियनशिप मदी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स अखोगी इंटरनेशनल फेस्टिवल तौगदगे अदु लेपगा अदुगी हदंग अंगांग याम पुगनी हौगी बेजो खोन अंगांग याम पुग ngamdre ददी याम पुरने ना अदो ओजा अखोगी मणिपुर दसु थांगता सानरोइ से अदुकी मतिक लेरे चौराकना क्यामुकदी सुरमगनी ओजा सानबदी यामिदा मणिपुर से खुंगंग खुदिंगी थांगता बु नुंसीबा सानजब थवाई कथोपज अदुक मतिक यामरा आइना मसिंग जी अदुकनी गाय हायापते याम सानर लेगरे हबदी हौबसे चाही अककनबा असुक्तगी हौगनी मसी लेते मसी अखोदी कल्चर नी ना फ्रॉम द बिगिनिंग अखोइने पोलकपदा गाइबा अंगामोदा तादिंग ने जगोइ सातम बिदना समाय तौदना अखोगी थांगता है मागी हेबिचुअली के नोम लेजरी मंगोंदा कल्चर ग पुंजबा मा गाइदि थांग थोइदा पाइरु नतबा मंगोंदा पोरम लेरी अदुना ngasai अंगांग जे सही असुक्ते हौदौनी हाइबदी लेते अदुबो तांगाइ पदना अखोगी लाक्नबा हाइदि सानबा इस्ति अखोगी इंस्टीट्यूशन लाक्न दोइंदा लाक्नबा याबगी तंजा जे अखो याम थुदा चाहि तरागा माथोइनि थोदा इदि हौरदि खरा अखोइनि नुंगाइ नत्रदि अंगांग मसादि लाक्नरगदि दाइट की मतंग लाइरिक की मतंग खरा लेबनि ना खरा दाइदि की ओ लाइरिक हाइबसिदा ओजा मरक थनको अखोगी हौजिकति अखोगी मणिपुर लाइरिबा इंस्टीट्यूट खुदिंगमक्ता स्कूल खुदिंगमक्ता क्लास 9 दगी हौरगा थांगतागी सिलेबस कसु यावे हाइबा मसिना अखोगी अंगांग सिंगसिदा कदाइ फु यावना कानाबा पीबगे पीगनी खनबगे ओजागी मकेदा क्लास 9 दगी नते क्लास 6 दगी नि यावबदी अखोगी क्लास 6 की सिलेबस दगी तमना तमना यावखत पादना इंस्ट्रक्टर सिंगना
chap chaba natraga su lairik ta thang tai maram da irkan angang ngai knowledge pirak pai tare adu class 9 10 11 12 sina akhoi gi 100 marks ki syllabus ama Manipur government happy re asli da school singda sagi subject adu bu lauriba angang de natana school da leiriba angang sing da su thang ta du gi maram da tamjaba yaba gi tanja da su phangalle aduna masina angang sing sidi da masagi cultural identity akhoi gi haurak lon ngasai thang do haiba chongba natar adu dang hakten nati asna akhoi gi historical movement adu discipline adu gi saksai thak leiriba halaman sing na toramba mayam si lairik sida iri madu instructor sing waza sing sina takpi ni aduna hairiba thang ta du subject oina tamiba angang du su natar kan school du da tamjaba phangi ba sing sina angang wairing edagi akhoi gi leibak sigi ngasai taksi ga si aduga chanaron mayam sing ase madu moina phangjaba loina na physically ngasai machi sanar ko nungai jaba sor gi sajen na dekha chang gi sajen madu nungai jaba ngasai gi triple area de kanai haitare mana lairik tam du isok chuan banate lairik tam sok pa haibidi akoina haren sore te nai khai bi du na teba ma ju subject amoina mangon da culture and identity haina ba dong na thambani na ngasai angang da nakan punamak te kanai na dumai kanai en laweba adu duga oja khoi gi thang ta se khoi gi nupi macha sing na su sana ba uieba masi nupi macha sing na sana ba da khoi gi self defense ki oina yamna kanai hai wa phom ma thamna riba si kadai phabo chumbagi asidi hainingai leitre hojikan sti nupi sing sida prithvi gi level da nupi da nupa sing sing option na ba handani yengbi bagi sang se ngali tana tari sini adu mangna su ekoina sigi message nupi macha sing na maruina nupi da yam pi adu masa ki self defense hai bi se tangai phadana ngasagi choidna hengedabni habisuma mai dia khoina yamni yekna badama nupam chadi ngakthongna banena tambi bi wang akna taba masagi self defense ba number 1 adu ani chobadna masagi self defense to gloin physical exercise am yawridana bada magi growth ta wakhamda loksingda nungai ba pokpada adu ni ngasai self defense ai dudi thang tamdra so atei tamasu ya poni adu su ekoi thangda tamakan madu masagi self defense lere adu ga punsiro lere adu ga masagi kanajaba su lere nupim cha singna pangi si yammi da su pangi ado oja akogi indigenous martial art form ama oiri basa akogi hojikti international ki level da su sandu e haire ko ado duga india gi oina atopa state sing da academic yamu yamna leirabage india gi state sing da india gi state kontra ga humdoine union territory yauraga khara sonba state khara yauri habidi thang tan akhoini yamna pamagumna jammu kashmir di yamna pamagumna mi khudimang pambiu haibese yada su lei kai nobu say moigi loophole kai to go is it recognized by the government of India wahang neba adurobidi Indian Olympic recognition to was hida state taramuk se akoina jo sungai hadudna register mathan da torga sara ikoi recognize to bio thak thare edidi government of India gi recognition se phangwatam dadi ngasagi state ki hidden corner se thang tani mathan sana duine adna hojik state punamak loina manade aduga South Korea da Tamil Nadu yam kana sanai Kerala sanai aduga khoi Maharashtra si yam akan sanare khoi gi hegling khalam bai ngasai khoi gi sindak puren do legi ta sanan si sai mai maming da bo scholarship pi mi Maharashtra di khoi yam ling na sana ga tawrge bo Delhi yam na lingi Haryana yam na lingi aduga Punjab yam lingi aduga achon bukhra su yawi state si control do khoi na set up torpu matam da khoi da thedong wadi moina dum yam na thawai hakchang yaw na sana bi ba hai tare aduga state punna man manaro haidi yadam na sai recognition the base do ba haidi sum toramsu certificate ki value do masai certificate ki value is na mar khanda kitang down to ba state su yawe ba ado oza ko gi handa third international thang ta championship se South Korea gi Seoul da pangtho ki base sigi champion di kana no ibi khe Uzbekistan na ko gi Russia gi manak te leiba ko gi Muslim leiba ne adu moi Muslim lebak se atai Muslim la ko mana dieba nupi mjai ma kok som te gupte atai ti gupe ba ngasai gi moi di sungku gupte sai ga chikak chane ba ai ko hai yeng mada ai ko gi sida Manipur da leiba mitei sing Manipuri singi masak ki mong matau si sap sap mana bai tare masak se nungsi be yam ni yeng ba aduna makoi si moi gi lebak na su yam na ko gi interest pi na tharak bai tare aduga makoi na ko gi team do moina mi khara yam thokhiba akoi mi khara yam ga akoi di longom pote da habadi moina ngam khris akoi habadi indigenous martial art form oizaba taraga so akoi ki iram dam sidagi haugi bataraga su Uzbekistan na title logri basa logri se moina mi khara yam gre akoi di ya ga thengnai je mi tare ni pan khatani moi di mi ku tham ga thengna ko ni na asai gi mai weight group ai bam leito
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔꯒ ꯃꯤꯒ ꯌꯥꯝꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯕꯨꯗꯤ ꯒꯣꯜ ꯐꯪꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ Okay, mi masing yamba na oigadoribane ado international gi dadi oza akoi kayamu yamna akoi gi thang ta se sandu abage akoi lebak kun ga mathoi santoe ba hojik se lebak kun ga mathoi santoe tawbudu ai ngasai mang haijabado view tu ri kangai ja habdo asi jigi damak ta khara lummaga leiba lebak su yawe akoi na website akoi gi kangai si thije imutamda lebak sing hekta angal ko phangna heda sumaina la ka doba ada sigi recognition gi letter ji phangdamnina mi yingse khar lummaga sum nainaba mai ju masagi art nungsi dei do ada nungsi raga jo aikoi gi potse bharat sarkar gi recognize game gi marakta sumaina maming he imaton mathanda hojiki sana roi sing sidi aikoi gi sana ba simana website ta loi thinare adu thak khudak ta langne hojiki tawri sing gi jo aikoi da recognition pirei ba keno ka si aikoi gi moina si thi ira kanda koi sumai tau jake na na koi nam thiru bai wana te adu man contact tor ga koi na moi invite tor ga da thengna si adu tau sen lak tau bane adu leba kun ga ma thoi koi hojik setup tawre adu moi khudi mo loina kan badi nati akan bale bak ti koi gi sona kan gi koi gi india ga nang nari bale bak sing tai sing sin khara kalle adu ba lam thok ki ba khara hena chaw america gum ba china gum ba koi changma ngamde moi ju moi gi art lam nung chi jai ba adu oza koi gi iram dam sidagi haujarakliba thang ta se habadi hauji mayam ga yengna bada ozana so hauji haibi gre ko yumnam huidrom da leibiri ba koi academy se infrastructure so mayam so le haire ado yengbi ga da ba sarkar gi site gi su meeting changbi ba watle prajana su support bi watle masidai sta mari leina na ozana kari message piningi mari leina ba authority da bu oiraga su prajamiyam da bu oiraba su aikoi gi indigenous martial arts chaukhana ba gi damakta kadai phawa kari step lokhat hanin ba ge habse maruina aikoi na Manipur da leibanina Manipur sarkar da akhoi gi ai sagi appeal tawning badi honorable CM da maruina akhoi gi thang ta se recognize tawna bi damakta thawai ha chang yauna akhoi gi irei paki arni masi sando recognize ta hobada irei paki medal henga badan natana bharat ki oiba atang ba akhoi gi masana mo oini habise honorable na khanbi ra kan da madum tang chatpiragadi asai gi infrastructure haise asai akhoi no wachari bise मागी आगे recognition से हेलांग मतम दती infrastructure से मतम लाकने और भारत सरकार की recognize तो मतम भारत सरकार ने थादरी बा पैसा में हम जे कोई कुछ लाका दोइने हौजिकती मणिपुर सरकार दगी कोई दे कैसु मैं हमना पिक पक करी हम हाइतारे अदुगुंबा खरा सुन तौदुदी अदुनदी करिगोम सुलै बकोन बजुनते केम तोनगा लिति अदो recognition दो हेक फंग मतम दती असा यूनाइडम द लेडी बदो यूनाइडम गिनी हाइदना खनमते भारत केम द पृथ्वी की ओइबे हेडक्वार्टर मगी मामी सामे हौजिक संग सारे लोसन ngамदरी असि ngमकानददी एखोइना खाइकेन माइ माइ तौ याम फजबा मरमदी एखोइना पृथ्वी की लेबाक सिंग चौना माइ माइ की इंस्टीट्यूशन सिदी अंग कुमों हेक चंग कुकानदा फजाले एखोइना ngамदबनिना एखोइदसु इकाइबे लै अदुबु लेबाक के मियामना ai khoi na sarbe institution da mateng pangau paisa piro ko haibe dudi khoi haibe ngamde matang na lakchani ai isa gi chap chaba thajabadi thang tabu Ministry of Sports Government of India na recognition hek pi matam da ngasai gi chana wala dongni chana gi lamda leiba chana gi thang ge chana wan garani adana simtang tawbirgadi paisa da mathan lakani infrastructure pani sangju hena chani ai hana honorable CM da paisa ni jaroi aduga khoi gi Manipur government da su paisa ni jaroi simatang recognize tawna ko ne review hai wa pham jai siman thang jaki ado oza khoi gi Manipur gi sanaroi sing da thang ta sei sa gold medal oina phanga khraba sanaroi sing sidi kayam adu ko mati jam gre international da su yame mana world championship taw kan da su 2011 da su sidi khoi gold medal kun thang suram gani Manipur gi oina India gi su yami ate te lebang na su myam longna gi dagi national championship ki sei guding gi pangthok ni na akhoi gi mayam do thengna tam yam do Manipur na gold kuntra ni phu mukti ta dana adum lor hai di yami sat pakam da mi cha ma kuntra ni phu ga jan me sei guding gi sali saudi chatui ji joduni adina gold medal gum masing thibedi sigi di aina haibing am dre di chai mo da yam phange ban national championship ta de international du di mi yam chatabani na akhoi gi kharalik na phange hai tare yam phanga kane du ado oza akhoi gi thang ta gi sanaroi sing sina mokhoigi akhoi Manipur sida leiriba akhoi mipum sing angang habadi inkhalak liba na habu oiro angang sing bu oiro masidai sa khong thangjan bagi mami se ita ta deba oza
thawai hakchang yauna ai si sanarage masi ngasai sarkarna akhoi Union Ministry of habati aduguma mayam duna sports ki aduguma mayam duna recognition what padagi oigadori bra habati akhoi iram dam sidagi su support se phang da batona uri ba masi 100% ni ibem na habi dis chumme ba ngasai gi akhoi na sana ne di haiba potse kanga de injal laga thamba phengdok pidradi sana de gi magun mawong matau khangdre adugo atopa martial arts myam game myam di se kudamoina akhoi gi judo sanaru ba nupi mcha nupa macha chingu chu sana bangang da bharat sarkar na arjun award natraga ate award pho piri thabak su piri natra hoju ju piri natra ade honorable cm mak na su akhoi gi adu martial arts sana bangang nupa macha tribal gi akhoi ina amada thabak ka pi ba ikoi koidri adugumba sing adu yengor kanda main thing facilitate haiba wafum se la kanda thangta sanaragadi humang da tajaba isai ina ne hena di kanjaba adi sanari beduna government service su phangna government service ki ngata khallaga sanawai wabdi nataba adanga sai gi ngarang na han gi football sana matam da akoina tv thangdo yengma natra skill thangdo yengta malam di facilitate game amadi recognize game hani yengai neba thangta na su recognize game oiram dana prithvi gi olympic natarga international du tongtam da aikoi gi mama mapa sing sina bharat sarkar na amdi manipur sarkar na ngasai gi tv myam sing asi istv da impact ta natarga da lady myam sing thado kanda yenga da bado recognize to dhamina yaw da phangdre aduru boidi angang sing ski mind si increase na taba decrease oiba maran si sanari da mama mapa hai nangi thangta sanar kanda aina nangbu doctor thangta gi kota da natra kai mon chana da kota certificate ma torga doctor changni is officer changni adu chalani nangi thangta tamar kan adu tamagi nang game facility you don't go hire picture laite don't go picture laite adu di aikoi pamjaba aikoi isin naw mayam dina ilai pakini aikoi culture ni yo kadam ne sanari ma mayam jings ki ithil se ngasai kai da lake konang da facilitate amadi ngasai gi value of certificate ma dang la bani na ngasai makoi tamna wakhan je handarak pagini ngasai moi pam da banati adubu sida sana babudi atopa game am sana adu da goal phange haibna ngasai wang na khangi bagi time ja ma leibisi adi ngasai hauji te leitala ngakani na international national sana ru buntum da bharat sarkar na ya khoi gi thabak ka pibi besing se yamna value leina re to ngasai gi pamdra bra hai su khoi jo khoi gi thang sana ba angang jing se ngasai adu gumba post ga pibi da ma tau ra di ngasai gi no gi thang ta i ho lu na la ka da bado manipur ka na bharat ke su la ka da bado ngasai gi swai da nan recognize oi benina certificate value leite adi moina sana jori bedu gi namakta miyamna huptna ngasai gi thawai hakchang yauna yokat bi bra bisu nattaba swai dam leidi aikoi thang pamjaba mayam sing asina na ni hada kan jaga doni haina wakhan sti de hek jung lei jabai wani adu khara madi ngasai gi dumai to mind decrease tawba mayam si samana na mi khuding mi pung khuding mangna thangta de khoi gi ni ne hai gi ne ba de horen chek salak kan de adu sana ru nda dagunto sanaro kungfu sanaro duna hore mai da ba nang golam phanga di nang adu chang bayani adu na kan lei ni kari hairu ni yang si ka ki wan iram dam ki ojaraga su support yaw de bayam sing haigati aduna oza hoigumba mayam ama thokpiraktana haibati sarkar gi bu oiro akhoi central ki site gi bu oiro support phangdraga su akhoi indigenous martial arts chawkhatta ba yade haidana oza hoigumba mayam ama thokpiraktana hauji मालेम दा इंटरनेशनल की लेवल दा पुखलक्तना अचौबा थौदांग लौबिरिबा ओजा होइगुम मयाम लेबसिना अखोय ngasi चौथोकचबा ngami ओजा होइगी साइतगी सु होटनाबा लेपिरकनु अदुम माइपाकपा ओजरकनी ओजा मसी हाइ वाफम से थमजरगा अखोगी ngasi gi दमक्तदी इंपैक्ट टॉक टू मणिपुर की प्रोग्राम मसी मतंग स्वाइ सिदा लोशन जरे मिटिंग ताबिरिबा ख्वाइ पुमना मक्तगी रीना थिंगुजमना काइननाबा यातंग निजरी पिनाबिरसी